Чурапчулугар коронавирус тарылы сағаланна bir улақан кығалғанан медицинскай маскалар тибеттерінен сібәстен улус бағылығын жағылынан нехеленеға маска тегейті ғаланна сейілі Анна Семенова сюжеткар көрің. Чурапчылугар коронавирусу тары үле буланнахты гытыллар. Ол курдук бир бастакынан вирус таргана түбелтетигер өлжүбү жана изоляциялар онна эмтир сиддерин оттарын быхардылар. Отун медицина лехеттере анал уерага баран том өттүнөн качылды эмие белем. Обсервацияны булан ожулун аграрна техникум общежитиети болбута. Этте онагас местага. Онно жолжулунга булдагана ырыхактар бытыгар ден балыга, учуской балыгата белемненне. Олонда сүрбе кие каденан Аллах. Үләһеттер бары тоқпар үйерәгә баратан астылар. Әмтер бит средства бит, облучательләр бит, противочумный костюмнар бит барата барлар. Улуска бир сөрүнкө халканан медицинскай маска тийбете болар. Манайха дерин агросколата онна үйөрү огону сайынларар кийин үләһеттере күз көмө болалар. Күңер тотнан төсүс чека маска тигилдер, онна тутан хеленега атыга таксан хер, биди маска бионсоковыга атылана. Маска технологиятын Роспотребнадзорта рекомендация бербиде, ол онан тигилдер. Оған кейха караогоден размерынан арақсар, оғаматы сынында бир. Барыта ағыз шовинный машинка үлілер, 12 кейі үлілер. Бу курдук улуска ыры таргаматын туһугар каз бидди улус олоқтоога эппетнестехтик сыһыннаһын беетин онна тулалыр жондоробиятын карыстырга кыһаллар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.